Urujya n'uruza ku mupaka wa Goma ni ibisanzwe mu masaha yagenwe, ariko hari ikintu cy'ubwoba ku baturage ba Kongo. Bo barifuza bakavuga ngo base wabaha M23 igafata Goma bakaruhuka. Kubera bagoma mu ntambara ntabyo bashoboye, bararushye. Imihanda yafunguka, twacungirwa umutekano, abari gupfa nijoro bakaresirwa ubusa ntibaraswe, mbese baba bafite amahoro. Bamwe mu baturage baganiriye n'ibitangazamakuru bya Flash batuye n'abagenda mu mujyi wa Goma, ariko batashatse ko amashusho yabo agaragara. Baravuga ko kugeza ubu nta kidasanzwe muri uyu mujyi kuva inyeshyamba za M23 zifungiye imihanda yose iyihuza n'izindi teritwari. Hakurya nta kibazo gihari, twahashye kandi turatashye, ibyo twahashye turabicyuye. Ibintu ni bisanzwe, ni urujya n'uruza, amasoko ararema, nta kibazo, ni uguhaha nk'ibisanzwe no gucuruza bisanzwe. Birere hatuna habari sana sababu Birere nta makuru dufite kuko kugeza ubu turatemberana n'abanyagisenyi. Urabona ko ubu ngubu ndi Gisenyi, urabona twebwe duturanye n'umupaka, mbese urebye twebwe nta n'amakuru tuba dufite y'iyo mu mujyi rwagati tu. Hatuna habari kabisa za ndani ya mujyi kabisa. Icyakora hari bamwe kuri ubu bafite ubwoba ko uyu mujyi ushobora kuba wafatwa mu gihe batazi, aho bavuga ko biteguye kuba bahungira mu Rwanda, bityo ngo bishyize mu bushobozi bw'Imana gusa. Nta kundi babigenza, Goma iruzuye, impunzi zivuye ha impande n'impande zirahuzuye, mbese nta kundi kuntu babigenza. Mbese bo bategereje ifirimbi ya nyuma, niho bategereje barakubwira ngo isaha tuzahungira mu Rwanda, kubera ntibazahungira mu mazi, ni mu Rwanda, nta bundi buhungiro bafite. Tuko Birere tunasikia habari, iwacu mu Birere tujya tukumva amakuru nyine, ariko nta kindi twakora, twishyize mu biganza by'Imana gusa. Tunaweka kwa mikono ya Mungu tu. Unaona kila fasi watu ya woga wanakuwaka. Urabona ahantu hose hari bamwe baba bafite ubwoba, hakaba n'abandi usanga nta bwoba bafite. Mbese nyine biterwa n'uko umuntu abona ibintu. Ubwo rero kubera ko bamwe usanga bafite ubwoba, abandi ugasanga ntabwo bafite, sinavuga ko bose baba bafite ubwoba cyangwa ntabwo bafite. None se urabona nk'ubu M23 iramutse irwanye abantu bahungiranye ni hano mu Rwanda. Amakuru atugeraho ngo nuko ubu bwoba bwishyirwa mu kato k'umujyi wa Goma bwatumye bamwe mu baturage ba Kongo batuye Goma bahaha ibyo kurya bihagije mu rwego rwo kwirinda ko bazicirwa n'inzara muri uyu mujyi kubera kubura ibyo kurya. Imihanda yose irafunze pe yose, uw'Iminova, uwo ku Mushaki, w'irucuru, yose irafunze. Mbese hasigaye umuhanda wo mu Rwanda gusa wonyine no mu mazi. Urabona ko intambara iri mu marembo ya Goma. Kudahaha waba utagira n'ubwenge, ufite uko wifite wahaha. Ubuzima bwo guhaha ntabwo byoroshye. Abaturage batuye ku mupaka uhuza u Rwanda na Goma baravuga ko ibihugu by'ibituranyi bitagakwiye kugirana ibibazo, bati turashaka amahoro. Vita haikwake mzuri. Intambara ntabwo ari nziza, kuko intambara ibaye bagafunga imipaka, urabona bitaba nabi se? Ntabwo ibyo bintu tubishaka, nta nubwo dushaka intambara, turashaka gutuza tukaba mu mahoro. Turi abavandimwe, turaziranye, hari abanyarwanda bashakiye iwacu, hari n'abakongomani bashakiye hano mu Rwanda. Intambara rero si nziza, twebwe nta ntambara dushaka, turashaka amahoro. Si hatutaki vita, tunataka amani. Nubwo abaturage ba Goma bafite ubwoba ko uyu mujyi wafatwa n'inyeshyamba za M23, Minisitiri w'Ingabo muri Kongo Jean Pierre Bemba aherutse kubahumuriza avuga ko leta yafashe umwanzuro wo gukora ibishoboka byose ngo Goma ntifatwe nubwo ari ukubiha igihe. Rafiki Kabenga, Flash TV, i Rubavu.